ke program kebedai lashai kasni kashi tarik. Lashai kasni kashi tarik on sedang ningkong ke jingil ekai dakari France Persia ya ke Sweden hakapor architeng mynstep. Badhadin kene ke jingil ekai bur ke jingil ekai jongkari Mexico Persia ya ke Ecuador hakapor architeng mynstep. Para kapor men mitpat onia lekai sekari England Persia ya ke DR Kongo hakapor kendai citeng men mit. Te paralog kini ken kidai kita ke jingil lekai kubani lekai lashai kasni kata kashi tarik. Tementa aleng ina page ya ke history lengkot jong kine kiri. Te kabaningkong ina page fa ke history lengkot jong kiri kibalekai ningkong kata ke France Persia ya ke Sweden. Henry ke France kalong kum kuwe ke tim ke baklan bha ha ke FIFA World Cup. Takaba ke France kalara hadu arsin ya ke FIFA World Cup. Kata hausnam shijar kendai spak kendai pra para usnam arajar katpra. Katba ke Sweden pat kamsyam parla job ya ke FIFA World Cup ha ke history jongka. Henry kalapoi pat ha ke kedan baar hausnam shijar kendai spak san pra. Perkalapoi ru kato katne ha ke semi final. Baladangi pai ke jinga kendu jong kini ki artli ki tim kilia kendu kumba arplay sin AA. Par ke France kala laban job kumba kat arsin AA kat ba ke Sweden pat kala laban job kumba rusin AA. Par sansin kila kod da ke jinga kaj. Henry kini ki jinga kendu jong ki kam syamla day ha ke FIFA World Cup. Henry ka day kum ha ke FIFA World Cup qualifier ha ke Nation League bat ha ke Euro. Te paralog kat kum gajing pejong pi na blank kini baro artli ki tim lashai mynstep mano thrai bandiok khor ya kanam job bandiok rung syakarau ke ba kan reu. Te sudrabuk prediction jong pi hapo ke comment section. Tementa aling ini page sake history lengkot jong kari Mexico bad kari Ecuador. Ke Mexico kalong kum kuwe ke tim kabal experience ha ke FIFA World Cup dak ke bakal lawan poi arsin ha ke quarter final. Perka Ecuador kalong kum ke tim kabal experience ha ke FIFA World Cup dak ke ba kalayok rung labun bon sen. Henry ke FIFA World Cup baku Ecuador ke poi jingai kadai ha ke FIFA World Cup jong usnam ar hajar hendreu kaba ke Ecuador kalaban poi haduk ke round 16. Henry ladangi pai pat ha ke jinga kendu jong kini ki artli ki tim kilia kendu kumba arpsan sin AA ha ke history jong ki. Bat kat sausin kala job dak ke Mexico, per sausin kala job dak ke Ecuador. Per nyausin kila kudno dak ke jing ya kaj. Henry ke FIFA World Cup kini artli ki tim kilia kendu tang hisin. Kata ha ke group stage jong ke FIFA World Cup jong usnam arajar ar. Perhakan ke jing dakai ke Mexico kala pandemik Ecuador da argol laway. Bat bun kini ki jing kendu jong ki kadai ha ke Copa America bat ha ke friendly match. Te paralog kat kum ke jing pe jong pi na blank kini artli ki tim mano thrai ban yorung syakarau ke ba kan reu. Te sudrab prediction jong pi hapo ke comment section. Te menta alengi na page no saka history lengkot jong kari England bat kari DR Kongo. Ke England kalong kum kuwe ke tim ke ba pau baha ha ke FIFA World Cup. Dak ba kala banra ya ke FIFA World Cup sisin. Kata hausnam syajar kendai spa nrup nreu. Banaduk kene kapor ke England kam syamla laksyu banra ya ke FIFA World Cup. Henry kalapoi labun bun sin ha ke quarter final. Henry namta ke DR Kongo pat kane kalong ke sin ke benkong namta jongki panpoi akan knockout stage jong ke FIFA World Cup. Pat kane ke jingya lenti jongki akan ke FIFA World Cup menta usnam kala aiman sim ya ki bun teli kiri ki bariet ki bom pat syam la yorung sya ke FIFA World Cup. Baradangi peja ke jingya kenduk jongki ne ki artli kiri aka history jongki kini ki artli kiri kim par syam la kenduk menno aka history jongki. Bar lashai men mit aka por khandai siteng kan salong ke sen ke menkong na ke benta jongki panel ekai Persia aka FIFA World Cup. Te paralog kat kum ke jing pe jong pi na blank kini artli ki tim mano thrai ban yorung syakarau ke ba kan reu. Te sa drop prediction jong pi hapo ke comment section. Te paralog menta ka snitang kini ki video ki ba kendiat kublai shibun.